batambolaki butu kino kokoma na village Nzolele na groupement Mongo kaka na secteur ya Gomsid epai wapi population eboyaki kolala soki bamoni mwana mboka pia ntsumbu mutukalavu te esengo elekaki makasi. Nde mokonzi ya mboka Tambu Simo ayambaki honorable pia ntsumbu mutukalavu na motema ya kufungwama. Kambote keno Mama Kambote keno Mama Toko Kambote keno tutondele Tata Ntsumbu utuizidi kuku honorable national mwana yeto mosi mbuta yeto mosi nkanga yeto mosi ntegela yeto mosi kaka yeto mosi tutondele wana Tata Ntsumbu mono nkuungina yao ungiza Luizidi ngiza mbote mfutuka ya mbote konsodi amulina kututela munantela mbote ye kasaku bako kafonzako wa uwizidi wompe futukila wana nkuu yai yasiza bambuta zetu ingeti lokola ezalaki butu bazwa kitango ya kolala po ete makambo nyonso ekoma na tongo. Tongo ya jeudi 22 août 2024 bandeko basanganaki libanda ya école conventionnelle catholique Epenzolele ya diocèse ya Matadi. Nde député national Pia Ntsumbu Mutukalavu atelisaki bandeko ya liboso importance ya vacances parlementaires petango nini député akoki komonana na baye oyo batinda ye na assemblée nationale. Nde aprofitaki na mwangonga moke kotalisa mosala ya député pe bandeko bayeba ete député azali mokonzi te kasi azali mosali ya bato nyonso bavota ye na kati ya territoire ya Mbanza-Ngungu. Député ka fete zikiswa fumu kana luya kwa tufete kunzikisa meka soko mwena wonga ko mukwenda yana mukuntela mambo wonga nkatu complexe nkatu pila mosi ye mwana ku papa et mama libuti ni mwana wa bebe kolele dukote se classe commune mfumu sula mwana wonga nyamde mwana sula mwana wonga fete ka kunzitisa kawako pila mosi ye mono apesaki bandeko nyonso ya village Nzolele groupement Mongo Matondo po ete bavotaki ye na kati ya 255 candidats na national ye abimaki pe na ngambo ya 279 candidats ya provincial abimaki lisusu atako siège yango ezali na mbilinga. Kuna seni bambokela parmi les 6 ya Mbanza-Ngungu Ntsumbu bambokela parmi ya 4 ya Mbanza-Ngungu national Ntsumbu bambokela nasuka exposé na ye bandeko lokola bayokaki ye malamu bazangaki maloba te kotalisa moto oyo batinda na assemblée nationale. Monongina enseignant ku Epenzolele. Tata honorable, merci beaucoup. Bon, c'est un propagande. Waiza, wavova mena wavova bete potafua mena wavova. Talombe la diovo, Mutatsunbu encouragé. Mutu kamona nga wonga koye kuna parlement yani wakala féliciter kwa président Félix parmi ba honorable ya Congo central Mutatsunbu una placé comme premier yani kena yonga ko alors talombela dio kwa bakulu kwa tata nzambe bisimbi vo kafiti luta nanga divanga mene yeunu tumuene wizi futu kwa kwako. C'est rare mona ba député, le vote des députés, mon vacances parlementaires, qu'est-ce que vous foutu kila. Nanga i première fois tu moine dio. Vraiment tu foutu di matondo. Bika tata nzambi, kakuyala, bisimbi bakulu bakutani na. Parce que saluna kia ukiampasi kia ntonta. Vraiment, vous qui êtes au beno kina. Lokola na esika nyonso mokonzi azangaka te fumu Mbanza Kintsala Nginda Lubaki atalisaki esengo na ye ya mwana mboka kozongela bango na sima ya maponami. Monange tata Pierre Ntsumbu Mutukalavu benkumu ya nene una yao efota iya ya kadingeye
Utekalanga kimpabala kieto. Kadi nsi yetu koto muntu. Kafite zabo yane ndambu. Fute zabo munatiriga nsi yaki ongeye yebo yeno kanuba nzenza ko. Vacances parlementaires session ordinaire 2024 ya mwana mboka Pierre Ntsumbu Mutukalavo ezokoba kaka se kokoba na ba village pe ba secteur misusu ya territoire ya Mbanza.